Sanibonani guys, igama Nqobile niphathela amazwi lami enimba ngomhla ka-4 June. U-Onga-ke ufikile emsebenzini ephuze edakwe manzi te. Uthe nje mengena waqala wabuka uqhawe laphayana omunye usisi osebenza lapha eKhosela Tech. Wathi, qhawekazi, yabona le ndlela ogqoke ngayo? Ayi, iyakufanela. Kuyasho ukuthi uzalwa uzoleka. Waqeda wabuka lo munye usisi wathi, hhayi wena uyazama. Hayibo, loya sisi wathi, yebo unxilile lo. Wabe edlulele ofisini lika-Azande. Wathi, eyi, Azande, ene-confidence ubhuti. Wathi, jonga, yazi, kade ngisaselantshini. Wathi u-Azande, eyi, uhambe before lunch time. Wathi, ngiyakubona. Kahle kahle wena ungibhekile. Uyangi-investigator. Wena wabona u-007. Okay, ngiyazi ukuthi wena lo crack-e i-National Archives uzama ukudiga i-past yami. We had a deal. Sivumelene mina nawe ukuthi ngeke uphinde udike kwi-past yami, nami ngeke ngize ngiphinde ngidike kwi-past yakho. Then why uphinda futhi ungi-investigate? Hhayi, uthe menyusa i-voice, wonke umuntu waqala manje wasondela. Wathi unamanga wena, ngineshow ukuthi awutholanga lutho. Vele nje uyangi-investigate, kodwa ngeke uze uthole next. Waqhamuka uLazarus. Wathi unamanga lona. Ngizama ukumtshela indaba zakho uLazarus wamgudluza wathi umthatha wamisa kwelinye i-office. Wathi ngiyeke, ngifuna ukukhuluma nalo. Ngiyeke. Wonke umuntu embona sengathi uhlanya laphaya eKhosela Tech. Guys, yazi u-Onga is making things worse. Like yena ngokwakhe uzama ukuprova ukuthi he is innocent, but from the looks of things, indlela aphuza ngayo, indlela ayiphatha ngayo ofisini, professionalism guys, usemane wayitshinga le ngewindi. Wonke umuntu ubona nje uhlanya mebona u-Onga manje. Hayi-ke, akupheli-ke lapho. Uqhawekazi-ke benoPhoshiya bazizwe benonembeza ngoba phela bayazi ukuthi ibona laba aba-investigate-ile-ke baze bathola amanyundululo ukuthi bekade ubhuti eshaya ama-drugs a few years ago. Useyasho uPhoshiya ukuthi, you know what, asikho isidingo sokuthi thina sibe guilty. Angeke vele azathola ukuthi thina i-IP yethu bane nje wayifihla uma wethu, ngeke baze basithole. Wena qhawekazi, hamba uye lapha kwi-laptop yakho udelete wonke lama-files akhe u-Onga, nami ngizohamba ngiyodelete wami lapha kwi-file yami, kwikhompyutha yami, then akekho umuntu nanoyedwa ozothola ukuthi thina. Nangampela-ke guys, bobawuthu bahamba baya kuma-laptops abo. Uthe mefika nje uqhawekazi kwi-laptop yakhe, hhayi, wavula-ke ifayili ka-Onga, kanti kuzongena i-phone call kamawakhe ole phesheya kwey'lwandle. Ugirl abe excited, akhohlwe nanokuthi uvule into ebucayi lapha kwi-laptop yakhe, ayishiye ivuliwe i-laptop. Athi, mama, unjani? Ngithi ndihambe ndiye kwenye ofisi la kune-network right khona. Girl, dedengu. Waqeda waphuma ngampela uqhawekazi. Kanti uzothi ephuma nje kungene u-Onga. This is actually the next day now. U-Onga use-right, akasekho drunk njengayizolo. Uthe suka lapho wabuza wathi-ke ubuqhawe, bathi hhayi usaphumile. Wahlala edeskini likaqhawe methi uyabuka kwi-laptop, hayibo, narcotics. National Archives bani. Wabona ukuthi no man. Kahle kahle le fayili ifayili yakhe le kwi-laptop kaqhawe. Umane wabamba ngenzansi. Bengacabangi nanakucabanga nje ukuthi uqhawe ngabe uyena lo ozama ukumtholela like iy'mfihlo zakhe ayigumba because bengayitsheli ukuthi bayalwa benoqhawe. Umuntu abemsola u-Azande instead. Guys, kuthiwa uthemba itshe ungamthembi umuntu. Hayi, umane nje wehlisa umoya, wathatha i-laptop kaqhawe wahamba wayobheka uqhawe. Wamthola kahle noPhoshiya. Wathi, sanibona, bengicela ukukhuluma nawe bandla qhawe in private. Wathi uPhoshiya, whatever you gonna say to her, nami ngikhona, sitshele sobabili. Wathi, okay guys, sinithwani nina nidiga into my past? Hayi-ke guys, uqhawekazi-ke bazama ukuthi le ndaba beyigqibeke futhi, kodwa kwacaca ukuthi akusekho ukubuyela emuva. Wavuma kuPhoshiya wathi, hhayi impela sidigile kwi-past yakho, but besingenzeli nje ukuqumba phansi, besifuna ukukunceda njengochomi wethu. Abesifuna ukwazi ukuthi yiphi le nkinga le udilisha nawo usungena utshwaleni kangaka. Wathi, but still to dig into my past, no, that's like so out of line. Uthe kusanjalo kwabe kufika u-Azande. Azande-ke guys-ke into ayishilo, uthe ucela enze sure ukuthi yonke into eyi-responsibility yakhe
uyayithatha uyinikeze uPortia because ubhuti-ke ususpendiwe with immediate effect ngokuthi afike emsebenzini ephuze utshwala ngayizolo, nanokuthi-ke amthuke u-Azandi athi uyena lo dike kwi-past yakhe ebengenzanga lutho. Guys, leli cala-ke liyangokuya liyashuba cause naye uLazarus sengathi uyabandakanyeka. Azandi umconfront-ile-ke uLazarus washo ukuthi yazi wena uyangixaka, ngithi mina siyahilizisana sino-Onga, instead of ukuthi u-intervene as umphathi wenzenjani, uyamthatha u-Onga uyamsusa umyisa kwelinye i-office. I am sure ukube bekuwomunye umsebenzi nje o-ordinary bungeke uzuze umnikeze isijezo esinjalo, ubuzomane uhlale naye phansi suspende mhlampe okanye umgxothe, but ngenxa yokuthi-ke u-Onga lo wamentorisha, ya wenzenjani uyamgqibela amanyala akhe. So nayi into engiyicabangayo, ngicabanga ukuthi wena uyayazi le past le ka-Onga and ngathi umdibi nawe, wena futhi omthumela ukuthi-ke angi-investigate nami, kanti ungi-investigate nje naye ufihle iy'poki zakhe laphaya kwi-backyard. So ungalinge nje ungiblame mina ngalesi sinqumo sokuthi-ke ngimsuspende u-Onga because mekuthiwa khona umuntu okumele abhlenywe la, wena lo othuma u-Onga ukuthi mina angiphenye ukuthi kahle kahle ngifihlane. Manje-ke usiyacwila ubhuti, ucwila etshwaleni and it's all because of you. Ukube nje uvaze ungisukele ngabe yonke into isafana na before, yonke into esimeni sayo. So bhuti, this is all your fault. Hayi nangampela-ke guys, uLazarus-ke wayisola ngoba ngampela impilo ka-Onga was fine. Yakona bekade enawo ama-challenges but it was just normal challenges. Ever since nje waqala wadika i-information ngo-Azandi, hayi impela-ke yonke into yaqala yaba mapeketwane. And nomuntu wamthuma ukuthi adike i-information was uyena impela uLazarus lo owayezama ukuthola something phela ukuze aqumbe phansi u-Azandi aphume kulesi sihlalo sokuba ibamba le-CIO, abukubuya nje uzoleka phesheya kwey'lwandle ifice into yonke isibuyele back to normal, kungekho umuntu oba-blackmail-ayo. Guys, it's too pity ukuthi-ke umuntu othatha ifall njengamanje-ke is u-Onga, and ngathi u-Azandi will never stop until u-Onga ayeka nje ukusebenza eKhosela Tech for good. Guys, akupheli-ke lapho le klinikhi. Hhayi-ke lo nesi lo nikeze uZethu amaphilisi ubeloke njalo emsongela ethi meke washo nje uzokhomba umuzi onotshwala. Umane wabhatshaza-ke namhlanje wafonela umngani wakhe asebenzisana naye, washo ukuthi lalela ngimtshelile le ntombazane ukuthi ingangikhiphi, sisefu yezwa, akekho ozowazi ukuthi mina unikeze le ntombazane amaphilisi. Kanti uNtsiki uyaqhamuka ngomnyango uyizwe yonke inkulumo, wathi ha kanti bekunguwe, wathi uwe kanti unikeze uZethu pills, wathi uyabaleka unesi, wathi vimba lapho, wavimba guys uXolani emnyango, wathi myiseni egumbini likaZethu, wathi Zethu thetha mntanami, ngulo muntu lokunikeza amaphilisi. uZethu-ke sebona ukuthi vele usebanjiwe ngapha nangapha lo muntu asale sevuma, wathi ewe kaloku nguye. Hhayi-ke guys, kwathiwa-ke uzolala ebaliwe-ke uzoboshwa lo nesi, kanti uzothi nje sathi wajabula uZethu ukuthi ekugcineni usebanjiwe unesi, bese-ke aba nama-cramps okungathi-ke umntwana impela la maphilisi abe strong, noma ezamile ukusurvive kodwa khona iska asishiyile laphaya kwesibeletho sikaZethu. Ngathi impela umntwana hayi akahlalisiseke neze kahle, kungenzeka aphinde futhi aphangalale because of la maphilisi lawa awaphuzile awanikezwe yilo nesi. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqabelani basela amazwibela enimba ngomhla ka-4 June. U-Onga-ke ufikile emsebenzini ephuze edakwe manzi te. Uthe nje mengena waqala wabuka uqhawe emi laphaya nomunye usisi osebenza lapha eKhosela Tech. Wathi qhawekazi, yabona le ndlela ogqoke ngayo, ayi iyakufanela.